Fifi lava folo fon fatalo fatul mai manga le tunu. A meso le kale se o fe mafuta mai le ne fiafi ile tawulungo fe amanga lwenga. A mese fo mai ai o tatu pukalame o le sulo o lama ile ne fiafi. Fifi failo le ua tu unya sa watu tatu fasalonga le yupeli imalwa nei. A o tali ai le tula e amatele ai le sauninga o le loto nu ese pe ona tofa mole ne fiafi. Ia e pe ona fatauto mai le pukalame o le Fonotele o le nei tausanga. Ma loso i fumunia fa ma lo fo pe yo le kale se o le fa pa mai malua fa yo mai mo mai le ngate sa moni fa pe fo i so se ta for kilope ma o mai le tautu ma le unanga ala we fa kasa TV no fa ilo mor si le fio le ne fiafi ma tato sa ninga me so la mo tofi e pe ona tofa ma fa ta to mai tato pukalame o le sauninga loto nu eso le tausanga la te ia le sunga fa fe ngenga ya tu po Henry Putau o le fa fe ngenga taulangi le fa kasa wainu yo mata mai le pulenga Wellington e sau te le mtanga luenga lau mua au te roa le foi mata watu ia o le mtanga luenga lea o le afia ngai ma le langino vi inga o le atua e pe ona whaanta oto mai le por kalame o le nea fiafi o niso lau matofi mor si le fia le kalesia meso le atunuu ia o le fongaina o fiong pa ia le atua saunia le sunga tautianga pepa maa mea o le whawhenga taulangi le whakasa Wellington pa pea ma le fongaina o tāru sanga o le nea fiafi ngai le masunga fereti tutuila tu faiono o le whawhenga taulangi le whakasai pitoni. Mo ni sina fia o mtanga luenga lau mua o te roa o ila tau lea ua ngafa ma le taita inga o le sauninga o le loto nu ese o le nei o te usanga. Mo sina fia fo le kalesia meso le mai manga le tunu. Ia o le sauninga fo e taru si elinga luenga wha misionare le kalesia e peona ia i lea mai tau ma lea mai tau. Tonu fo le fo sauninga tau e le whata o tonga le pokalame le Fonotele ia e talo si ele ngal wing fa missionar a mese o le fa te leino le tala le lei fola fola lo tato o leo Yesu Kristo na to le na tu tono le pilita le tula ya e a matali ai tato sauningo le ne fiafi manu e tele mai moanga le tunu manu mai moanga le kalesia tato to e filo ai ya pe mai fo sauninga o le ne fiafi smile mai mo
o le a tātou tāpua i atu i le atua. Lou soe saulo, wa wina mai au le ali o Yesu, sa faali atu o le ala ne e sauai, ina e toi vaai, na ia fatu muina o le anganga pa ia. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Wa fanga poto la wa kalesia ne ia fiafi lo matu tua. O mātua mai e osi le taulanga i o luma, ma le loto whawhetai. Ngā lea ngau i mātou e le ola whale a nganga. O lea mātou te mwai wala au atu ai la ua fio. Si ia fio mai, e ala lau nganga pa ia. Papatiso ina le nei sauninga, ma ia whai le nei sauninga, mo se vi inga o la ua fio. O le mātou te talo lea, e alatu ia Yesu ke riso lo mātou rii, ma lo mātou whaole tō tasi. Amen. Nā tātou vi atu i le atua i lona vi inga i lima. Lima le pese o le a tātou ke pese ai. Alleluia.
tātou whārongolongo le whaitauina le tuspaia, te tainei tātou le sunga whawhengainga, tau tianga pepa māmea, me le whakasā Wellington. O le whaitauina o le tuspaia, tuswhifilia mo i tātou mai le whengainga tuai, mo mai le kenese lona matau po e tolu. Kenese lona matau po e tolu, al foi upu mua e whangata mai le foi upu e 5, tātou te whaitau whelafo lafoa i ai. Kenese lona matau po e tolu, al foi upu mua e whangata mai le foi upu e 5, tātou te whaitau whelafo lafoa i ai. Se o tātou whaitau mwhanongolongo, ia whionga pa ia alo tātou watua. Ua sili le ata mai o le ngata i manu uma o le vao na whaia e le li le atua. Ua whai mai o ia i le whiwhine. E moni ea na whetalai mai le atua, lua te lea ai la au uma o le whatoanga. O le fua le la au o tonu o le whatoanga na whetalai mai ai le atua, aua mate a ai ai, aua foi mate papai atu i ai, nei maoti. Ma le whai upo e 5, ua usi le fia e le atua, le aso lua te a ai ai, e pulai o ua mate. Na vea ai leo lua e peini atua, lo i loa le lei, ma le lea. Tus filfilia mai le whenga inga fōu, mo mai le tusi o ngā luenga le wapostolo, lona matau pu e iwa. Ngā luenga lona matau pu e iwa, tātou te toi whaitau, whelafo ai mai le whai upu e sifuru, se ia whangata mai i le whai upu e sifuru ma le iwa. Ngā luenga lona matau pu e iwa, whai upu e sifuru e whangata i le sifuru ma le iwa. Sai tamaseka o le tasi so o anania le ingoa. Whetalai mai foi le ri ia te ia i le wharinga. Anani ai. O tali atu o ia, le li ie o au le nei. Wana ilo atu foi le whalinga le tangata, o anania le ingoa, o lo uru whale atu, whae lo na 5 i o na lunga, ina ia toi waai o ia. E ana foi le pule mai le ustaulanga sili, e fusi o malawa i e ua vana au i lo suafa i nei. Au te whailo atu i a te ia me tele, e tusa ona tinga ai o ia ona o lo ingoa. Ona pā uloa lea, o mea nai ona mata peise i ni una, ona toe vaai loa lea o ia, ua tua fō i lunga, ma ua papiti soina.
whamanuia te le mai le atua, e ala ilo tātou whaitau mu whalongolongo i nisi o ana whionga po ia whisoa soani mai lo nā nganga, whamalama mātini mo i tātou, wa ia tū mau ia te ia lona viinga e whawawau. Amen. Le avanore nei la tunatu le fele tusi awa le kalesia le wasi di poti mo tātou le ngang whaaralo. Nei sauninga malu I lau whionga I te whono so I te whono ma le lau Fonotele. Lau whionga I te whono whai lau tusi ma le pa ia o komiti o te mao le kalesia. Le pa ia o le kalesia whapautonga ke Siano Samoa I Samoa nei ma tunu e mao. Le pa ia o te whatalo whātu le suafa ma malu Jesu Kiriso le ao le kalesia. Le tai o ngā ruenga wha misionare a lana e kalesia. Ne aba ma whaano al tele e te tawai. O te whaiaile ne ripoti o le ngā ruenga wha misionare ngā solongo le tausanga wha al Fonotele mai le tausanga e lua whedua lima I le tausanga e lua whedua ono. O la Jesu Kiriso o tu ina mai ia te au le pule umalawa I le langi malela lo langi o le nei Yo tu watu e whaino umalawa mso o mapapati so atu I a te nā tau I le suwafo o te mane a tali I malia ngā pa ia. Yo tu watu I a te nā tau I a tausi mea uma o whai I tuai I a te o tau wha auta whoi. O te I a te o tau I a so umalawa e o lava I ngā taanga o le lalolangi. O si tana o ngā ruenga wha misionare le kalesia I Samoa nei ma tunu e mamao I le nei tausanga wha al Fonotele. Mua ofisa wha misionare I le ofisa tūtutono I Tamaringi. Tō baru lau whai ngā ruenga o Samoa, Collins wha to ese o le whai whiau Samoa, nā tū a whionga o le o I uma Michael Poutasi o le o I uma lua, whiriwhiri manifa o I uma lua, o le whaletua ia le maupana amo, o le whaletua o le whaiaonga mālua ia Alisana pan amo, o Luisa ain o le whaletua o whapea o na whailangi e wholaunga le tama, ia ma Kristo Kirisome o le whaletua o le awa o I mai mālua. O ngā ruenga o lo ngā due ai nā tau I ofisa misionare, mua, o le awa o ina o tama matina mātutua o lo saisaitia le toe seitan malala, ia o onga whakerisiano, e whaatino lea o onga ia so lulu o vai aso taitasi. Lua, o le awa o ina o tala vau o lo saisaitia I o lo manu, I mata upu tau le tusi pa ia, whapea le numera ingilesi ma le Samoa. E whaatinoina ia o onga ia so lua o mai aso taitasi. Tolu, whaatinoina o onga whakerisiano I mata upu le aonga sa I whanau sa waina. O lo o vaia matausia le tō manga mo e pōpua ngā tia I tanunga I tuana I mato. E whaatino lea ngā ruenga I aso ngafua, ma le aso whareida o vai aso taitasi. Wha, o le tausanga I lua whirua wha na whaawa watuai na ngā ruenga al tātou ofisa wha misionare I Tamaringi I le whare pui pui po le to ese I vai ata I le motele I sana whai. Mai na o onga tautu sipa ia wa mataria ai lea wha moe moe. Tino lenga ruenga I asfareide o vai aso taitasi. Lema soa ni foi fai au maa o le ofisa wha misionare I le porkalame o le inavi vi ia I pei o na whaasala winatu le tātou wana ata po o le tātou EFKS TV lua I tai au mafiafi o aso sa taitasi. Ono ngā rurue whambanua ma le ofisa o whaamasinonga o le mālo Samoa, ma le ofisa whaanofo maaia, ma le palola, whaapea tō manga mo e pōpua ngā tia, whetu.
So swani foi da tsia o te tupe ta isa ni nga lotu ia lotu fa missionary ua fa tu ti apata manu fo sefo fa pea se singa I fanu fo nga solo ia I manu fo ia de mamalu le atuno o le fa mo le fa tu o lotu fa missionary ia va engo le atuno lua o fai fe au ina loi fo le sfulua a fe tala lo la to walofa ya mama wai de so swani fa missionary o lo fa au pele na awanga le lele kana sia wa ina ngadwen fa missionary ana ya tato au lotu o lo fa pe ona au vai de to singa o le finga wenga ya lo fa fai fe au o fa pe ona na to mawa le ono se na ta line masina o le whaingo o lotu fa missionary Samoa nei matunu e mau o lotu mau I de duas fumareiva sa iai de dua fedua dema e ui na si tia Samoa nei ai whai tia nisi au lotu ia tunu e mau Samoa e duas fumalua si tia I de dua mai de duas fulu sa iai I de dua dema ni si dai saute e tasi sa whai de dua dema o Victoria e tolu ia tuma pe de tolu sa iai tau sanga umamai Hawaii e tasi sa lua I tau sanga umawai lau mua o te roa e lua au lotu fau fa missionare. Tolu me alofa tupe mo to ena mawhai whiau o marolo pensione. Ta si le vaenga lunga lunga fa missionare al tato e kalesia me alofa tupe mo sunga I to ena mawhai whiau o marolo pensione. E se fulu anfere me alofa o tau au ina I de aso le sauninga o le lotu mo pensione. Ona talo sangaina leo le pensione e lima se lau tāna ale atunu au mawai I le masina pe a mata o nga rurue I au lotu ua nga iai. Mōle si fia o le wha manuianga wana o la tau nga rurue tau sinuu ma mano lo pensione. O mua samo nei o lo tu maupea I le lima sfuma tolu sa iai I le ruafe rua lima. O pensione mo mtanga ruenga ia tunu e mau, manukau e ono, ni usira I saute rua, Victoria e tasi, Queensland I saute lima, au kilani e ono, Amerika e lima, ni usawe de se sifo e tolu, lau mua Aotearoa e lima, Hawaii e tolu. Au whainga toto e ino, whai whea pensione o lo maua, le lima se lauta lai masina I le taimnei e iwa sfuma tasi. Ya, mai se lau mare lima sa iai de rua wherua lima. O le nei fo I whamanuianga, po se mea alofa I lima se lau, e maua I le wharitua, pe a madeo I le tamawhai whiau. Wha, me alofa tupe mo wharitua o maali leo whai whiau au ngā rue tau sino I au lotu mai kalesia. I le whaangaroina le kalesia na I tina, o maali leo ia ta mawhai whiau au ngā rurua tau sinuu ai le I pensione. Mawhitai I whina ngaroanga le leo le Fonotele, nua wherua lima o si tia ai I le lua se lau mai le se lau na iai mua. O mua o tuma o pesa moa I whasu matasi, whare tua o maari leo ia ta mawhai whiau au tau sinuu. Lua o atunu e mau, manukau e whaa, ni usere saute tasi ni usawe le se tasi, Victoria e lua, Queensland I saute tasi, au kilani e lua, Amerika e lua, Hawaii e tasi, au whainga o wharitua o maa leo, to maa whai whiau, ai le pensione, o lo maua mea lofa ta I lua se lau tara I masina o si tia lima suma lima mai whasum reiva, sa iai I le tausanga ua mawai, lima. Au lotu a misionare ua maua le lua suwafe I le tausanga, o lo wha awau sosani lua suwafe, tupere atunu lava ia mo au lotu fau, I le lama mta whale mwhai o na o si whenga I ngai mwhai whiau, whale tua o na I au lotu ua tau a mata. E wha awau le mea alofa tupe mo le tolu tau sanga. E a tolu tau sanga o le so son tupe mo le antina ino le au lotu wha misionare. Ia ua tau loa o na sa ili ranga ia tu e o sia le whenga inga. Ia ma se au lotu wha misionare. Ia ma se la tau whai whiau pe a whenga roai. O se wheso soani wha o laurai au lotu tau a mata I tonu o le tolu sanga, mai wa aia pēa e tamato e ena pulenga ma mtanga ruenga. Ia ngā ruenga wha misionare tusa matutunga e pēi o na tā ua.
Au Lotu Whamisionari whafo nei tau sanga Fonotele e to'olua o loo tutoe. O New Zealand saute o le sunga ia sa Leone ma Fritua. O Amerika ia o le sunga ia Iona le ana ma Fritua. Ia ua ia lava ia le ngā solonga o ia suinga pe au o taimi e tupu ai. Sunga i le whaiwhiau. Ua pa ui le lua au Lotu Whamisionari mai le tolu sa ia i lua lima o lo maua le lua sifuruafe i tupe le atunu na vaia o lo ia i taimi nei. O lo tongina wa wain tai masina le atupe. O no soani mo le tongina o onga whasko sepi a whaia onga ma o madua. Ta si le nei vaeng o le ngai Whamisionari a le kalesia. Mua tātou tama whanau o lo au tauina Universite i atunu i Fafo. A pia fo i markolisi whawhai whiau i marua nei. Mai nei titi se vaenga tupe o lo whaalu i nai. I le ngata o le tutongi ina o lātou piri atoa, ia ai whape fo i le tausinga o nei o a whai whiau ma o lātou ainga, ia ato fo i ma whemalanga inga. Fitu so swani a le whanga whala, mo le ngai Whamisionari a le kalesia. Sa so swani mai le whanga whala po le Council for World Mission e le whatupeina o nisio lātou po kalame pe on wha on sta ua o le Capacity Development Program, Member Church Initiative Proposal, e le ngata idea a onisio o lātou po kalame whapeo Training in Mission. O i le tausanga e lua lima, ia no whai e whipaina ma Jamaica, ia mo tū pulanga talavou e o onga, ia i le ono masina. O le po kalame sa whapeo na iai fo inisi o lo ua. Anga ia turi ngā ruenga, ian whapeo o na whamanuia i na ai, o lātou whamoe. I le Pacific Regional Meeting e whaia fo i New Zealand i masina o se tema lua ono, ia u whape fo i on tape nā tu iai, ia nisi o ia whamoe moenga, i whape fo i whono le AMM, ia po le Annual Members Meeting, e whaia i au kulani i le masina fōu. O whanga sol fo i po kalame o le The Onesimus Project, ia po le top. O le whaamoe moe o lea po lo keti o i whaatawina le whaasaulo teino tangata na fia i whainga le tāna whengai na whaapolonga i nai tangata. O le po kalame ia o lo ngā rurue ai le sunga i pure, Professor Vaitusi no Foinga le ainga whaia onga ma le kolesio manua. Nisi o whaatonga o whaipa anga ma le kalesia. O lo whaawa peso tanga ringa Whamisionari a le tātou kalesia, ana tonga wha Lotu e ngata i le Pacifica, i le Pacific Council of Churches, o whafo atu i le World Council of Churches, WCC, whapea fo i le World Council of Reformed Churches, e lata mai nei le whono le WAC, ia no whai e Thailand, ia na wai atuai nisi o ta i le kalesia, ia masui o le o tina, ia whapea tū kulanga tala vau, ia na tofia ai le whaia onga i madua nei, sunga ia Dr. Alsana Palaamu, e whaima executive member o le WAC, ia po le World Council of Reformed Churches. Na whapea na awa iatu le sunga ia Palaamu i whono le executive isi a mani e le imamawa tunei. Ngā ruenga wha missionary sua i whiti. Lo solo le lei tātou ngā ruenga wha missionary i whiti, pei ona whiriwhiri ai ma tō whia komit wha missionary le susunga ia mawa tau whao ma le wharitua ia i lea whi au ma le ngā ruenga le kalesia. Ua maua fo i le komit wha missionary lui poti mātungo whia ngā solonga le whi au ma le ngā ruenga. Lotu ina atu soani tau se leni mo le missionary ma le ainga e pei ona masani ai. O le toa tele lava o le au Lotu Whamisionari whiti o tama whanau a Samoa. O loa onga Universite whiti, ma nisi o lo whainga aduenga i whiti, o mai a fōi o na saini le konkarate, ma le konkarate whauwhare whiti e ka o le captain, mo le whausia ina o le whare mo le missionari, ma le ainga whapere au Lotu Whamisionari whiti, ma ua amataria lea ngā aduenga e pei o na pasi ai. O le whakasa TV lua, ma le tala ina o le tala le lei. E ui ina taungatare tongi o le digital i le masina,
o lo whaawa o pēr tātou TV e whakasa TV lua, o na o le whatawa ina lamba o le whaasalawina o le tala lei, pei o na mori mawina i le kalesia i Samoa nei ma tunu e mau. Sumatasi, taulanga o le tala le lei lua afe lua lima. Ne pa iai o le kalesia whapotang ke Shan Samoa, le nofam tanga aluenga pulenga taitnane au lotu taitasi. Sunga i tamato e ina o komiti whatonu mautou whaletua. Sunga i toe ina mautou whaletua. Whawhengai ngon whaletua le mamalu o tamama tina o uso matu whawhine. E o lava i whanau o lo whaia le tautua whaatua e le whaalongolongo ti ngā. O le leo whaatau wa e whai mafonga o te whono mar komiti whamisionare. E wha leo le nganga o le whaaftai tere. E whai ngā tau langa o le tala le lei, tau sanga ua mawai, ua awherua lema. Ua malia lava le whanga i la lau, ua malia le whanga i paau, ua malia le whanga i tau. I lau tau langa osi luma o le atua, mo le ngā ruenga wha misionare a le kalesia. O le tau langa o le tala le lei, lua awherua wha. E iwa miliona wha suma wha afe, se lau fitu suma fitu tāna suma le iwa sene. Tau langa o le tala le lei, i le tau sanga e lua afe lua lima. E iwa miliona lima se lau tosu ma lima afe, lima se lau vasu ma le ono tāna, ma le ono sipun ma le lua sene. O le wha siringa o le lua afe lua lima mai le lua afe lua wha. Wha se lau iwa sumatasi afe, wha se lau ma le iwa tāna, wha se furu ma le tolu sene. O la le apostolo Paulo. O whaani atu i ante o tau mea umanawa, ia whapea no tau ngā rurue ia whesoa soani i e ua mai vai e te tawai, ma ia o tau manatu i a whionga le alii o Jesu na wheta lai mai e ia. E siri le manuia o le na te whoa i atu, i no le na te tadia mai. O le memoni e siri le manuia o le na te whoa i, o wā o tau whaia le whaiva wana o le atua e te tawai, o le na fo ai lona lofa tuno a tele, o lona lama so i fua e ana ia Jesu Kiriso, e na ia tātou maua le manuia, male o le wha o le tanga e wha vavau, tu mau i le atua le vi inga mari wha manu, nei mo se i o i le wha vavau. Wha aftai tere mo lo ua manoa, nau sunga le teita. Aftaili, whenau tusi au, mo le tala ngā ruenga le komiti whamisionare, e peo no tau whaafonga i le neia fiafi, i ia le atua, ono tele o ngā ruenga ro whiangai mar komiti, ia meise le tāpua inga le tātou i kalesia. Manua maua le avanoa e, se avano le leile e whātalo whātuai i le sauninga mamalu. Ta mao le kalesia, ta ulau a fono le kalesia, ta io le aus fono, mai matanga luanga e fia, le whakasa, le au whaingalong titofi, se iau lava i lau ngā sese, ma le au tāpua i Samoa nei, ma tunu i mau. Marua papa nei lau sunga le profesa, lo fua inga ma le whaletua, le ainga whaia onga, lo lava i au au ma whaletua. Re lau whātau wā e whaimasui o, ta mao le ni tanga luenga, lau mua o Aotearoa. Sunga toi ina komiti whātonu, ia vai ngā auliko, ma le whaletua ia keiti. Sunga toi ina ia nove vai la au, ma le whaletua ia penina. Whapea le fuatasi, po le awhionga ti a konto ina, ta whasa aluma le whaletua ia hana. E meisere, mata ngā luenga i sunga i whawhengainga, whaletua, sunga ia wa mfaletua ma tua pensione, whianga ti a kono, ti nā,
e o lava I anu whanau. E o whalofa atu, whatalofa atu, so e fua manuia ma le langi mamā, le swafo manu malo Iesu Keriso le au le kalesia, ki ora, tēnā koutou katoa, nau mai haere mai. Shalom. Tapi toa se anga whaafitai te mao le kalesia, mo le nei avanoa tāua, longona le whātau wa, ai vi ia le atua. Tasi iwa valu, ma uru whale ai mo se o tō lua ma resa I putau I tonu nekolisi. Tō se fulu le mātou tausanga, sunga tō ina ia e noka ale sana eti, mo le whale tui a Marie, lo ngā lua le whakasa I Amerika. Sunga ia Ioane Petaia ma le whale tua, e whakasa wawala. Sunga ia tāpuni maulolo, ma le whale tui a Tinoi, e whakasa tai le whange whangaloa. Sunga ia la au titi Pereti, ma le whale tui a Pepe. Sunga ia sa fiti Upati, ma le whale tui a Hinimoa. Sunga ia Iorina Maniti, ma le whale tua ia whaafitai, e whakasa Canberra. Sunga ia lawe soloi, ma le whale tui a Solelei. Sunga ia tāwita Filipaina, ma le whale tua, ma le mātou uso ia Samaina Tumaseve, ua Maliu, ma lona whale tua ia Sou. Tō se fulu le mātou tausanga. O tā ua le nei mea, o le tausanga nei a toa ele, 2.5 tausanga, talo na mātou I watu le polisi maalua. I le tausanga lua o tolu, under the guidance of the Professor Fonotele Perilini, ma le komiti whaamisionari nā teimi a maise tātou e kāresia, ma le mātou o Lotu e whakasa papatoe to ina pensione ia alosina vavai ma le whaletua e ota ota. Sa waloina ila mā whātau wa, e ngā lulue whaamisionare I Ingelani, pito nuu o Norwich, I tu se sae o Ingelani. Mo le foi ala tu foi nisi o lau whainga luenga, o nimta ngā luenga, sunga ia whireti tuturia tu whai ono, whale tui a Josefina, whape foi le sunga a Richard Lea Lofi, ia male whale tua ia tau ese, o e foi sa ngā lulue le ngā luenga whaamisionare. Sa mā ngā lulue le kālesia o le United Reformed Church, pito nuu o Norwich, ni tu se sae o Ingalani, se tasi o e kālesia o lo ilalo, whaamalu o le whanga whala o le Council for World Mission. O le ngoa leo Lotu lea Princess Street, Norwich, United Reformed Church. O lea whaima middle name se wa fine ia Dorothea Princess Ibutau, mana tu ngā luenga whaamisionare. E tu samari lua I tu la mai lang tona I lau Lotu lea. Au Lotu I lana tala whaasolo pito. E ova ma le tasi le afe tamaiti ma tupu langa tala vau o le nei au Lotu. Ma te tau nu atu. Le ini tamaiti. Na o tangata mātutua, tangata penisione. Mai ngā luenga ma tātā ese. Mai universite pule o aonga. Ma nisi o ngā luenga maulunga. Tonu lei au Lotu. Me lei whaingo fia le ngā luenga. O tangata iata mamai. Tangata poto. O le au mātutua. I ele tō whā. Me tai le ftosoani mai o le angango o le atua ono le au Lotu. Sai tō tonu o taulanga. O le City Centre Church. So soani mai le angango o le atua I Lotu mawhina ngalo. Awa e peona o tau si le fio au Lotu I atu nuu ia. Ma losi le tradition. Ta au fi mau le tradition. Ai whaafitai le alofa o le atua sa mawhai o na whaasoa ma tala noa.
ai mai se lava le tau mawhai ina le liu fina ngalo tangata. Mai le upu lava lea o le mea sa maasani ai. Le mea sa maasani ai. Sa mawhai ona te tala whai toa le kalesia ina ia ngā lulue whaatasi ma le City Centre Community. Whai le kalesia ma whai toa mo tangata mawhitie domestic violence. Tangata o whea ngai ma Alcohol Anonymous. Ia e whapea foi drug addicts. Whapea foi ia tina sa waina. E o lava i tupulanga taravou. Sa te tala foi whai te toa mo tangata mātutua no fototas. Ina ia lātou mafuta. Ma fellowshipi. Ala i stau mafutanga. O ala ia. O amanoa ia. Sa saunia i lea tua. Sa whaima surulu nei au Lotu, City Centre o Norwich. Mātou te whawhitai i lea tua, sa mawhai o nā, encourage nei tangata, ina ia te tala o lātou whina ngalo, ia ma lātou ngā rubue whātasi mo lātou community. E rei whai ngō whina ngā renga, ai mai se whai au mai Samoa, e tau mawhai, e sui mea sa maasani ai nei au Lotu. Ai whawhitai i lea tua, o le oure ngalo, ngā lue lona anga i roto mawhina ngalo, o nei tangata, sa ngā e luma ngā ruenga ma whātua tua. Sa mo foi lava noe whenua e manisio, misionare sa misionare mai nei Samoa, e o Missy Peritaiso, malona whaletu i Asila. O Marjorie King, o Miss Kingi, sa whaia o ngai papauta i the 1960s. Sa malanga tu whoire sunga ia, e sei koria mātou mafuta, tei mi ona whanotanga, e whapea whoire sunga sei lala, e whawhea ngainga, e whakasa vai vasitai, tei mi au alu iana, susuenga i Geneva. Ana se ono fore tapo inga tato e kalesia, mai se, e sao le mafutanga tina, e TPT, sa mamoli atu lato mea lofa 5 salau pauni, e whātau e whalau al whewhi au malon tō lua. Tere lava isi tala, ai vi ia lava le atua, ono le whao ngā ina o le mawhatau wa, sa maua i lava noe ngā lue whamisionare i atu nuk mamau. I le teimi nei, le mate ngā lulue le whakasa wini mata au Lotu marosi. Dari maro le tele o lau whai ngā luenga malanga atu. Tu i lunga le maunga wainu mata le lau mua e Wellingtone. O se tala popu le nā, ia motu le pā o si le fia, a ia vi ia le atua, o le whao ngā ina o maa whatau waa. Au a ngā luenga le atua. O le atato pese atu le pese se lau ono sifuru. Se lau ono sifuru le pese, o le atato pe pese ai. A mahe le pese lea, no sola ia matato talo sanga, sa unia le whawhia ngainga e whakasa pitone, e sunga le whawhia ngainga whireti tuto ila, to whae ono.
o le talo le whaafitai, an whātou senga, ia matui nā atu nisi o tātou manao i le atua, tātou wifo matau. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga pa ia. O le loto whaafetai ma le loto fia, o e amai ai le soifua lau e kāle sia o au i le manuia. O lo atunuu mo na tangata anu o uma. O le neifo ia vanoa, o wheiloa i ma mafuta ai, i te tonu o le laumua i malua. O le tapua inga mamalu i la o fio i le nei afiafi. O lupe sa vau ese, ai o mafuta fie le ai nei, ma lo tai malanga i lo mātou wola. Mātou te whaafitai ai pēr la o fio i lau mea lofa o le ola. Whaafitai ai la o fio i lau mea lofa o le malosi. O au whamanuianga mo utamau a inga e tele. Bi i alo i suafa manu malo. Le mana o lo wanganga pa i o lo maua i pēr lo mātou malosi. I taimi uma. O lo e whetalai mai fo i mo i mātou. O le whiau o le tala le lei. O aua fionga pa ia. O upo le ola. O upo e manui ai no u. E manui ai ainga. E manui ai le atunu. E manui ai lau e kānesia. Whawhitai tele i lo tari i le tatalo o tangata. O teimi e whiangai ai ma whita o le whainga malanga. O taimi foi wale maua le malosi. Mātou te whaafitai ai pēr i lo le tūlafo ina o lau whanau. Mātou whaalongo foi i le nei afi i tala o lau ngā ruenga whaaso i so se tafa. O nai o mātou uso, o nai o mātou ta māmatina. Sa mātou mili tino e le ngā luenga wha misionare inu esi. E māfua ai le nei afiafi. E mana tua pēr ma le loto whaafitai. Lo lātou sao tāu. O lea foi wa mātou whaawau. Whaafitai mo lātou ngā luenga le lei. O whai lea ma vi inga sili o lau lawa fio. Le whaolatanga mo mātou. O loa lofa tūno ala valea wa moli mawina e vi ia i pēr lo suafa manu malo. Whamanuina i pēr la o fio lo mātua tua e whawawau. O le vi inga o le whamanu. O le whanetanga o le mamalu. O le pule awa o malawa e tū maua i la o fio e whawawau. Au mātou pūnu nou matalo talo atu i le nei afiafi. E sila fia o mātou tangata taito tasi. Mātou te le mawhai foi o na lalafi i lo mamalu malo sili ese. I lo mātou le whamaoni. I lo mātou to i lalopea. I lo mātou wola whafolinga. Wa mātou a mio i upu o seanga o langona mamanatu so na lalafo. O lea tangi ai lo mamalu malo sili ese. O le alia i Yesu lea mātou te fola. O manu maloa le fili mana au. Le mātou ngalue, mo lo mātou wola le whamaoni tiu te mawhaiva o le walawini. Po le alawa le tofi, po le ale walawini. Awa e whasino i mātou i lo whinanga. O a mātou whaiunga e whai. O whai mo lo mātou i loa e le tonga. Ai o mātou whai lava, o whai lava se i whaamalia o mātou mana. Ai tu ule ala fua na e whaasino i ailo mātou wola walawina. E tau tino atu lava i le nei tu waso ma le nei afiafi. E mātou lava o le whanau anga māsei. E mātou lava o le atunu e whaatamala.
O I mātou lava o se ekalesia. Ua se ese ma le whaasinoala o le whai o le ame o tonga. Ma le whaatinoina o lo finangalo pa ia. Mātou te tautino atu i le nei afiafi. Wanga sala o I tangata. Mātou te o atu ai I la o fio ma le loto o wha mawalalo. Wha mole mole. Wha maangalo lo watunu. Wha maangalo lo ekalesia. Wha maangalo lau whanau. Ma wha moe moe pēa I le alofa tu no Yesu Keriso. Ma lona toto wa wha malingi ina. Ia maangalo ai le sala le pāngata. Wa mātou o whanga poto I le nei afiafi. I to tono o lo malu ma lo maota pa ia. Wa mātou o mai. Wa mātou o mai o le nuu e fia whai manuia. Wa mātou o mai e tō manuia mai a te oilo mātou e tua soifua. Lea wa sauni lau e kālesia. Wa sauni mo lana Fonotele o le nei tausanga. Ta pena ina e le mana o lo wanganga le usu ngā whono le nei tausanga. Ta pena I le tino, ta pena I le mawhauwhau, ta pena I le anganga. Le lau o le Fonotele. Komiti o ta mao le kālesia. Lau a whono ma komiti te tele a le kālesia. O society, mai tu tino ma vai o le kālesia o ao. Ia iai lau whamanuia. Si o mātou atu nuu pē leo Samoa. O whea lava mātou te iai e sisi a le pola ma tiu tino mai. E le ngalo Samoa I o mātou loto. E tuina atu ia mātou tālo sanga I le nei a fiafi ona taitai. Ona tangata anu uma, mai tumutumu maunga se I o ai se pepe mea. O amea uma wa ta pena mo le leo Samoa o au. Ai meise le anga I atu le whaamana tuina o lona tuto o tasi. Ia ta pena whaatasi mo luanganga pa ia. I etu maupea I a Samoa la o fio le atua so I fua I whaavavau. O e kālesia I so se whata I to tono le nei atu no. Lau au whai ngā luenga ngā lulue. Ai meise lau whia ngai ngolo whaatuna paulia il whi au ma le ngā luenga. Wha mana ina le ngā luenga. Wha manuia I o lātou whaiva. Nei o mātou ta mā, ma nei o mātou tina mātutua. O lau wha manuia mātou te mo mia e manuia ai lo lātou soifua e manuia ai o lātou whaiva. E le ngalo nei o mātou uso lo I le to ese. O ai lava lo pupua ngā ina o no sauanga so o na whai. O ai lava o whātou o tolia I ngase ngase o leola ne. O mafutanga pe le o mōtisia. O lo a ao anga le lei. O lo mana lavia. O lo mana wha maise. O lo mana wha malo lo. E malo lo ai lātou mawai ma le loto te tele. Le atua e whaavavau. Au mai o le loto mātou te loto atu ai lo finangalo. Le loto mātou te pūno no wai ma le whaamaoni lo mātou walawina. Ina ia vi ia ai la o fio. Ia vi ia ai la o fio I lo mātou wolo. Le ngā luenga wha missionary lau e kālesia inu ese. O le aunga lea ma le wha moe lea o le nei po. Le ngā luenga wha so e whainu umalava ma so. A lau e kālesia. Mātou te tatalo ia tupu lau alola. Ia tupu lau usiusi. Le ngā luenga o le tala le lei. E le ngata I Samoa nei. A ia whapena fo I so se tafa o le nei kenopi. Lātou o lo whai ma ave fua o le ngā luenga wha missionary. I nuu, ma mao ma nuu esi. Mātou te talo se I tapu a oina lo lātou so I fua I lātou mana I o lātou ainga. E loa lofa ma lo wanga le nei. O mātou mana onga mōli pō. Ia vea lau e kālesia mō tangata. I ola whapaiaina mo lo fina ngalo ma lo malo. Ia vea o tangata ma tangata e ola mata tau I la o fio. O na moni leo upo le mātou tau tinonga.
Se taimi mātou whaalongo i le whiau mai le langi. Tōloina lau au auna i ai putau. E le mana whitalai o la awafia. Te tala le mātou whaalongo. Ai o se whatu e pau i se loto le lei ma se ele le lei. I o lai se anganga tupu se moe fōu. Mātou ta api. Haru le tangata ia ma le whaoso whaaleanga. Le nei fo i vai aso. Le nei vai aso i ona whiau ma ona whaiwa. O le au ngā lulue whanau i a o le tangata malana. O nai o mātou ta māma tina mātou tua i le lātou tāpua inga. Ta ina i le mana o loa nganga pa inga. Wha ngā solo whiau al Fonotele le nā vai aso. Ma e a fo i le wha moe moe al Fonotele i lau mua i mālua. Ta ape ma malanga atu lau e ka le sia i o manuia. O nisi o a mātou talo talonga. Tu ina atu ma le langona le leo o tangata te ito tas. E tu ina atu i lau finangalo pa i e whaia pēr lau finangalo. Ai o mātou istai ma whai me whaalongo pēr i lau whetalai mai. Wa mātou talo sanga ia. E alatu lava le suafa manu malo i Yesu Keriso. Lo mātou wari ima lo mātou whaola e tō tasi. Le matai sili o le ngā luenga wha misionare. I Samoa nei ma le atu laula. Mātou te fia te talo lava. I le te talo na e awa mai. Lo mātou te mai o le lai. Ia pa ia lo suafa. Yo mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo le laulangi pe o na whaia i la. Ia e fua i mai a tei mātou. Mātou mea ai e tau maneas. E wha maa ngalo i a tei mātou e pe. Awa foi e tei ina i mātou i le whaaso songa. Ai e la vea ai a te tau ai le leanga. Wae o le malo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaavaula. Amen. Le a tātou ke pese atu le pese se lau valus fumu le fitu. Ao ina e le tātou sele pese se lau valus fumu le fitu. Le a tātou ke pese atu.
O le launga le swafa mamalu le tua tamale alo, ma le anganga pa ia. Amene. Mawal matua mai le tusi fasino ma nei aso. Ngā luenga lumta po iwa. O fia whao ngāre whai po se furu ma le fitu. E whai ma matua o te toi whai tawina. O nā alu leo anania, o ulu atu i whale, o na whae atu foi o na lima i lunga i ate ia, o whaape atu. Lo usoe saulo, wa wina mai a o le ali o Yesu, sa whaali ate oe i le ala na e sawai, ina i e toi vaai, ma i e whātu muina oe le anganga pa ia. So Ananias went and entered the house. He laid his hands on Saul and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. O le manatu au tu le yaso, e ona iei le whasinonga tusi whaita waso le kāresia, ma salo Anania, ya Saulo. Ananias doubts Saul. O le aso foi le nei, e whamanatu ai le aso salo fio ai, o le aso le fio ai. Ascension Day, e pei ona whamanatu mai le tusi whaita waso le kāresia, mo le nei astofi. O le aso le fioae, o le aso e whamanatu, ai le fioae o Yesu i le langi. Whaasfu waso ino maea le aso sao le toi tū. Se i o mai le nei astofi. Mai to tono o ia aso whaasfu, mai le aso sao toi tū. Se i o mai le aso o le fioae. O isi ia aso tā ua. Sa whaali a Yesu i o nau so. Ma i la tau sa walawina e whai mana mea whai ngā ruenga. E pei o le tala i a Saulo. Ma le walawina o Anania. Ma salo. Doubt. E a fia ai so se tangata i le ma salo. Ma e tele ma ano ai i toa ngā taup se a fia li tangata soifua. Ma salonga whale longona. Emotional doubts. Ma salonga tau tupe. Financial doubts. Ma salonga tau ngā luenga. Job doubts.
Masalusalonga o maftanga, relationship doubts. Masalusalonga whaurungali, marriage doubts. Masalusalonga whaare war, friendship doubts. Masalusalonga tau ta'alonga, sporting doubts. Masalusalonga tau mea ai, food doubts. Masalusalonga i le vāo tangata, o mālo, e o lava, tonu le kālesia. Doubt is all around us. E reo se mea le atua, o le mea le tangata. E o lava tangata lava ia, we sometimes feel feelings of self-doubt. Le tala i le māsalo salo Anania, ia Saulo is no different. O le māsalo salo le istangata i le isi. O Anania o le au na mi o tua. E pe ona mori mau ele tusi le nei anga renga. Le winga lo nei ngoa. O le anga le lei o le atua. God is gracious. O le au na sa alo ia i te tono i utaia uma. E leo se pewheta o se o staulanga. A o le tangata whātauwa. O le so sa tali tonu mi whātua tu e le kawiso toi tu. O lea sa wheta lai e le rii. E hala i whaaringa. O lona varauina lea. Varauina ina ia wha malo lo i lona fili. Whamaile tali ane nia le rii e tusa ma lona varauina. Le rii e. Wa u whaalonga i tangata e tō tele, i nā tangata i mea leanga e tele, wa na whaia i o tangata pa ia i Jerusalema. Le māsalo salo Anania, ono o tala me lipoti o i e whaalonga ai, e winga i a Saulo. Le Saulo sa lau i loa le sawa ino le au ke wisiano, le Saulo ua whai mo lātou fili. Le Saulo sa au sita ia whātonunga ma le au whai saio, ma tai o le lotu iutaia. Ina ia sai tia, ma whasioti i lau ki visiano. Le tangata, sa tauaso na mata whaaleanganga, ona lava manatu, ngu manatu lava ia, o ana ngā ruenga le leia mo le atua peitai. Ua taia o ia le malamalama i le ale tamaseko, tala malamalama. Ngu matau mo le mawhai o le popula o na mata, tai o ia le maoto yuta. Tolu asu le mawhau na popula, ua le ai ma le inu foi. Ai ua nā o le tatalo. E ese lava le manatu o le tangata. Ai ese le fina ngalo o le atua. Le wha moe le ali. Ina ia suia ele o langa tangata sawa. E whai ma au na alofa. Ana wha alonga le leifoi ana nia le wha ringa mai lo na lii. E winga ia Saulo. Pe ona whamaile tala i nā alu ia. O wālo ipu lava le o ia ua filifilia ba e momoli lo ingoa inu ese o lo te talo ia. A tono i nā e longona e Anania o lo tā pene le li le suinga le lei mo Saulo. Ta sile wha manatu tā aua o lo atangia le nei tala. Ia manino le wha afafonga ma le wha alongo. E fo ia ai le loto māsalo salo. E ui fo ringa māsalo salo, le tali Anania. Ai na ustai lava i le fina ngalo lona matai. E peona iei upu fai mo tātou matua. So Ananias went and entered the house. He laid his hands on Saul and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. O le whae o limo Anania i lunga o Saulo, ma upu whawhelo ai lo uso e Saulo. O le whae longa lea o lea lofa la veai o lea tua, ma lona sirisiri ese ua whaahali atu mo Saulo. E leo ma whai o na vaai atu Saulo i lea lofa lea, ua whaatino mo ia, ono oro ta waso. Peitai, wo ia whaalongo. Malongo na ina le pai mai o le lofa la fea i leo le atua.
e ala mai ia Anania. Lo usoe Saulo, my brother Saul, e leo ni upue, whawheroa i se ua whai maufiri. But this is how we should greet our enemies. My brother, my sister in Christ. Ua whaaleo le angango le whaalofani, ma le whaatuatua. Le tangata sa maasalo salo ai Anania, ao lea ua suia le maasalo salo i le talitonu. Ua le toi aise maasalo salo aise a, ono le sosoani o le anganga pa ia. Le anganga o le atua o le malo sianga lea o le tangata. Le anganga pa ia ua toi whaafawina, le tino mawhau ma le anganga. Mo le ngā luenga tāla ia le atua. E rei titi le sao Anania le nei tala. E ui sa maa salo salo. Ai sa ustai lava ma whaila fina ngalo no nali. Pau ale le tala e tātou te wha long wai. Ma whai tau le nei au auna au ngā. Le au auna wha tau wa. Au le ngā luenga sa ia whatino inga. Ma le tangata sa ia papatiso inga. O le apostolo nu ese. Ua le toi avea ma tangata sa wā. Ai ua avea misionare e tā la ile tala leia Yesu Keriso i le lalongangi. Le tangata sa whata waso ina o na mata e le filio le lalongangi. A o lea ua toi pupula. Pupula o na mata whaale anganga o na o hala ua sao nia i le atua. A wā o le fina ngalo lea o le atua. E le po pese nu. Sau malama, e suluia le malama lama o le atua i loto o lana whanau. Ina ia awan i masalo salo. Ai whatua tua ma le whamauni. Le kare sia pele a le atua. O lea ua o tau whaafafonga ma tātou whaalongolongo. I le ripoti mai le komiti whaamisionare. Ngā ruenga le komiti talu mai le nātau sanga. Whaamalo le whaitaulanga. Whaamalo le whaatoatoa i le ngā ruenga le atua. Ua leto i whaingofia na yaso. Ua taunga tāle soifuanga. Ai whaamalo le whaalongolongo ti ngā. Whaamalo le alofa i le atua. Manana ngā ruenga. Le au whainga ruenga totofi a le atua. Whaamalo le ngā rurue. E le whaingofia lo tātou walawina. Ai le ise me whaingatā i le ali. Pea tātou tūtū mau le whātua tua ma le loto te tele. Ono sai. Ma whai fia le ngā ruenga. Tau sunga i awao mau tau whare tua. A whionga ti a kono. O pautu tō le ngā ruenga le atua. Wha mālo le langolanga sua. Wha mālo le no sai. Le avenga ma mawha e le whaingofie. Ai whawhitai lo tau soifua ngā rurue. E hati ia e ngā ruenga le atua. I te tonu nei o tau aulotu. Ai mai se ai lo o tau singa i le tangata ese o lo mauma oi. E ui e leo i eise tātou misionar i ngā ruenga i atu nu ese ma atu nu mamao. Ai o te taritonu. Le ngā ruenga misionar e le kāresia o lea tātou te mori mawai. I to tonu au lotu taitas. E ala lo tau soifua fo inatu. Whapere au whengalu te tofi e lea tui Samoa nei mātu nu mao. O tātou lava o rupe whaalele a lea tua. E tā lailo na whina ngalo lofa. Ina ia maua ini a nganga se tele molo na mālo. Sila foi le ngā ruenga whamisiona. E ale whai ngā lotu e EFKS TV. Sauni ngā lotu malaunga. Ma pese ma vi inga ua maua i tau mawha whaalea nganga i aso taitas. O mai moa ma mata ai ma mori mawai nai o tangata lolotu. Ma le lalolangi atoa. Wha mālo i tāpe nanga o nei au lotu. Mai se au whainga runga toa ina whai au maa wafto soani. Ma tangata lolotu. Ma tongo fia mea uma. Wha mālo whaiva ia le atua. O le taulongo longo e tupu ai le whātua tua. Ua whamanatu mai le manatu au tūra nei aso. Ina ia awani o tātou māsalo salo.
E mai se ale masalo salo le tasi le isi le ngā luenga le atua. E maa fua fona tupu le masalo salo. Ona ua le wha maoni le tangata i lona valawina. Ai mai se lona vā ma le atua. Ua le wha atino ma le wha maoni i tiute. Ma tō whinga ua totofi ai e le atua. Aua whaine i se i tia ngofia i tātou. O tātou loto i tuina nau. Ma tamau a ingo le neila lolangi. Ua whaatau aso ina ai o tātou mata wha le anganga. E wha i loa le mea moni. Ma tau tala i le wha maoni. Yes, we have become spiritually blind when we are blinded by the materialism and the wealth of this world. And especially when we put our own interests above God's calling. Ona tupu ai leo le masalo salo i le vā uso. Tupu ai le talitonu. Tupu ai ma masinga. Whetalai le atua ia ātangu ma ewa. Aua ne lua a ai le la au e loa ai le leima le leanga. Se e maaria mai le ngata mwhai atu ia ewa e moni ea. Na whetalai mai le atua lua te le a ai le la au umba le whātuanga. O i nā na to toa e Satani le loto masalo salu i le lalolangi. Satan put doubt in the mind of Eve, and the rest is history. Yoi, tātou mātaala. E iei teimi e whātupu e Satani le masalo salu i o tātou loto. Ina ia te lepe e se tanga mawhana, ma le wānofo le lei. E tupu foi le masalo salu i le wā uso. Pea le leile fisota inga, le leile communication, le leile fisota i wha uso i le tale le lei. Awa a tu wha maunga se tō tasi, po se tō lua, po se waanga fo. Ona tupu ai leo le masalo salo, ma le manuia ele ngā ruenga le atua. Awa ne ia vea le masalo salo i o tātou loto, e te rea lofa i lo uso, po lo tō whine i le ngā ruenga le atua. A ia maua alo tā whātua, wha malo losi i le ngā ruenga. Tātou whawhetai, whawhetai i le atua, ono rona anganga pa ia. Le anganga pa ia sa a whātumuinga i solo. Sa a whaamala malama fo iai, i māsalo salo anania. Ua whaatino ai no lona valauina mai le atua. Le anganga pa ia lava lea. E whaatumuina ai o tātou loto. Ini o tātou ngālulu e pēa ma le whaatua whaamaoni. E tau tua mātia i pēa na ngāluenga, misiona i le lalolangi nei. O Yesu ke viso, o le vai puna e puna mai ai le ola. O le vai e whaamamaina ai o tātou loto māsalo salo. A wā e whaamaoni o ia, nā te le tu la fo ina i tātou. O lona alofa, e tu mau lava. E le li liu e whaavavau. E ka le sia whaapaputonga Krisiano Samoa o mai a Yesu. E mālolo inai o tātou loto māsalo salo. E mālolo inai o tātou tangata le tino le mawhauwhau ma le anganga. Whamai se tasi o ta mā i lana fō mai. Whamai e māsalo salo o ia. E maua ia le taut. Ai tali aina no fō mai. Ta mā. E te le maua le taut. Aua e maua i le kaut. Awe e fō mai ana fuala au. Mole ngungu. Ma tua lalo le tamalea. Alu loa. Ma aua te toi māsalo salo vale. Ia manuia le fonotele le kalesia. Ka kite ano. Ono Yesu ke viso. Shalom ma amene. Pea tātou pe pese atu le pese se lau lua sifumu le tolu. Pese se lau lua sifumu le tolu. Pea tātou pe pese atu iai le atua ma wha iwa le nisa o ninga.
atu le nganga whaafitai, te maore kāresia, le sifoele sauning mamalu, ia mo le tātou tāpua inga lia fiafi, afitai foi, su whaifi au nei le langolanga sua, ia mai sifoele nganga whaafitai, teu whangala au mātungo fie, ua teu inga i tātou malu malu, ia le atua le tātou wha i le tālo. Au le manuia ma le file mua oe le atua le tamā, le alofa siri ese o Yesu ke wiso, ma aftanga ma lau lava nganga pa ia, i lunga lau i kālesia nei, ma le lalolangi atua, nei ma se io lava i le whaavau lava. Amen. tu fasalong tu sawatu malua papanei ia mo ile fa tu tenga o sauninga o le loto nu ese ia por sauninga fo e mana tua ele ngaluenga fa missionare le kalesia e pe ona fa tu tai ele fa fa mantato nu ia o moli o le fa o le tala le ai meso le talo siena ia o le tala fa auto lo fa ngaluenga meso ngaluenga fa missionaries ale kalesia ngate sa moni o fa pe fo iso se ta for kelope on fai no o yai natu ya si lo foi mai mole kale se o le fai no pa mai malu nei ile tatu tapo ingol ne fa fa one ngalo ta ao le fai no natu tatu sauningol au lo mal fa mo matatu tatu pasalonga il ko to kwata ile lima mole fa mo le lima matai sauninga le mo la lo tawo fo mo silfere kale se me se ulanto ele me fai no pa mai malu nei le la se atu tatu fisa tu tono fa wa ni so tatu pokalame ne papi ai mai malua papanei manu tele malolonga la fenga ele fafi onu ia foi le tawa fia le kalesia mo lana fonosu o le nei tausanga to fasai fu